Građani u Hrvatskoj trebali bi posvećivati više pozornosti pri pripremi i čuvanju hrane, dok deklaracije na proizvodima čita njih gotovo 95%. Dio je to podataka iz istraživanja o navikama potrošača koje je provela Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Iako je odgovornost za sigurnost hrane na svima u procesu, od proizvodnje do onoga tko je stavlja na tržište i kontrolira, kupnjom hrane odgovornost preuzima potrošač, kažu u agenciji. Ako govorimo o načinu ponašanja naših potrošača vezano za kupovinu hrane, jako je važno da ona hrana koja je smrznuta, da se kupuje na kraju tog procesa kupovine. Međutim, samo 55% ispitanika se toga drži, što je nešto skoro 30% manje recimo nego u nekim drugim zemljama, a čak 90% ne koristi recimo one termovrećice ili prijenosne hladnjake da na taj način u stvari transportira tu hranu kući. Ono što je uvijek problematično je to što mi zovemo križna kontaminacija, a to je da bismo trebali koristiti različiti, javno reći, pribor i opremu i prati ruke. Dakle, između toga kad pripremamo neku sirovu hranu, pogotovo sirovo meso i nekakvu, ajmo reći, već obrađenu hranu pripremljenu za jelo.